BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwere neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, kaze muri ano makuru yo kuwa kane igenekerezo rya 11 z'ukwa gatandatu 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza mu masaha makeya gusa inkino z'igikombe z'isi c'isi ziratangwa. Murumva ingene mu Burundi abakunzi umupira w'amaguru bazitegure. Mu Burundi nyene indinganizo y'amashure igiye guhinduka, harimo kugarukana umwaka w'10. Kubera iki? Kubera twasanze ko vyatumye ubumenyi butera bugabanuka, harimwo ukwiga umwanya muto. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yarahinduye bamwe mu bagize leta ndetse anakora impinduka mu banyi n'amahanga. Amakuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Banki y'isi yageranije ko urugero rwo kwiyongera k'ubutunzi bw'isi umwaka ruzoba urwa mbere ruri hasi cyane kuva mu kiza ca COVID kubera intambara yo mu buseruko bwo hagati. Mu vyigwangeranyo vyayo ku rugero rwo kwiyongera, iyo banki itanga ingurane yakuye ko 2.5% gato musi gato y'urugero yari yageranije mu kwezi kwa mbere. Iyo banki igiye kuzoca ishiraho ubwo nyene miliyardi 60 z'amadolari ategekanije ibihugu biri mu nzira y'amajambere biriko biragirwa ko ingaruka cyane niyo ntambara birimo vyinshi vyo muri Aziya. Leta y'u Burundi yatangaje ko hagiye kuba impinduka mu ndinganizo y'ivyigwa mu mashuri yisumbuye hamwe n'itunganywa ryayo muri kaminuza. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yavuze ko ivyo bigamije kugarukira ubumenyi bw'abanyeshuri bwagabanutse cyane muri imyaka iheze. Bivugiye mu kiganiro abagize leta bose bahaye abanyeshamakuru n'abanyagihugu kugira ngo babaze ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. Inkuru ya Prime Ndikumagenge. Mu Burundi amashure y'intango n'ayisumbuye yaramaze imyaka irenga 10 akurikiza indinganizo y'ivyigwa izwi nk'ishuri shingiro canke école fondamentale. Abahinga mu vy'inyigisho banegura cane igice ca mbere c'amashure yisumbuye cari carabanywe ko umwaka w'10 none ugiye gusubizwaho. Umushiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yavuze yuko wari mu vyatumye ubumenyi bugabanuka. Uno mwaka twarahinduye intunganyo y'ivyigwa mu mwaka w'indwi, ihangiro kukaba ari ukugarukana umwaka w'10 kubera twasanze ko vyatumye ubumenyi butera bugabanuka, harimwo ukwiga umwanya muto. Imyaka 12 kare twahora twiga imyaka 13. Indinganizo nshasha izotangurana nabo mu mwaka w'indwi mu kwezi kw'icenda, bivuze yuko abambere bazoja mu y'10 mu mwaka w'ishure wo mu 2029 ushira 2030. Ikindi Ntahontuye yamenyesheje nuko kaminuza y'u Burundi igiye gusubira kugurura uburiro canke restaurant bwari bumaze imyaka irenga 5 bwugawe. Ni kimwe mu vyatuma abanyeshure batoroherwa bikagira n'ingaruka ku vyigwa vyabo. Yasiguye yuko izo ngingo zose ari zo kugira ubumenyi bwiyongere mu Burundi mu ntumbero y'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu myaka 14 n'igiteye imbere mu myaka 20 zokurikira. Ishami rya ONU rijejwe impunzi kw'isi rivuga ko igitego c'abantu bateshwe izabo kw'isi yose caganutse ubwa mbere mu myaka 10 heze, ariko rinaburira ko benshi mu basubiye iwabo basaze natekanye kandi ngo ibintu bigashobora kuba nabi. HCR yavuze ko umwaka uheze ico gitigiri cari hafi miliyoni 118 kikaba cari caganutse ko imiliyoni 5 n'ibice 4 ugereranije n'umwaka wahera. Abantu baba imiliyoni 15 barasubiye mu bihugu vyabo canke mu turere bavukamo, bakaba bariyongereye cyane mu bihugu vya Afghanistan, Sudan na Syria. Umukuru wa HCR avuga ko benshi muri bo batatahutse kubera bizi umutekano ahubwo ko batashe kugitsure. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yarahinduye bamwe bagize leta ndetse anakora impinduka mu banyi n'amahanga. Ku nshuro ya mbere u Rwanda rwaganye uruhagararira mu bwami bwa Espagne ndetse na bamwe mu basirikare bakuru bari baragiye mu kiruhuko cy'izabukuru barongera guserukira u Rwanda mu mahanga. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Impinduka zikomeye zabaye muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa remezo, hinjiramo Damien Murwanashyaka wasimbuye Jimmy Gasore. Hari hashize iminsi Ministre Gasore ahatwa ibibazo mu ruhame n'umukuru w'igihugu, haba kwidindira cyangwa se ikorwa nabi ry'imishinga minini ya leta. Jean Dodier Uwihanganye wari umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri nawe yasohotse muri guverinoma. Iyi minisiteri yari isanzwemo umunyamabanga wa leta umwe, yinjijwemo babiri
Armand Zingiro wayoboraga ikigo gishinzwe amashanyarazi REG na Colonel Claudien Bizimungu. Minisiteri y'ubucuruzi yahawe Kajangwe Antoine Marie wasimbuye Prudence Sebahizi. Impinduka kandi zageze no muri minisiteri ishinzwe abakozi, yahawe Judith Uwizeye, uyu akaba yari asanzwe ari minisitiri mu biro by'umukuru w'igihugu. Nta minisitiri mushya watangajwe muri uyu mwanya wo mu biro by'umukuru w'igihugu. Christine Nkurikinka wayoboraga iyi minisiteri y'abakozi yoherejwe guhagararira u Rwanda muri Espagne, bukaba ubwa mbere hoherejwe uhagararira u Rwanda muri ubu bwami. Lieutenant General Karenzi Karake wari mu kiruhuko cy'izabukuru yoherejwe guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ubushinwa. Yasimbuye James Kimonyo umaze igihe kirekire mu bubanyi n'amahanga bw'u Rwanda. Undi musirikari woherejwe guhagararira u Rwanda mu mahanga ni General Major Emmanuel Bayingana woherejwe guhagararira u Rwanda mu gihugu cya Isiraheli, igihugu gikunze koherezwamo intumwa z'abasirikare. Colonel Jano Ruhunga wari mu kiruhuko cy'izabukuru we yahawe kuyobora ibiro bihagararira u Rwanda mu gihugu cya Polonye, aho agiye gusimbura Anastase Shyaka. Uyu Ruhunga yamenyekanye cyane ubwo yabaga umunyamabanga mukuru watangiranye n'ibiro by'igihugu by'ubugenzacyaha RIB. Izi nizo mpinduka za mbere zibayeho mu bagize guverinoma kuva aho minisitiri w'intebe Justin Nsengiyumva ashyiriwe muri uyu mwanya mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize. Perezida Donald Trump arahiga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iri joro ziza gukubita Iran zitababarira ku munsi ugira gatatu zikurikiranya mu gihe ibihugu vyombi bibandanya bitana ibisasu. Trump agabisha kandi ko mu kiringo kitari kure ashobora gushika kure mu kwigarurira izinga rya Kag, ari naho igitoro ca Iran hafi cyose gisanzwe gica. Inkuru ya Sebastien Asha ari i Yerusalemu mwumva mw'ijwi rya Seyake Muhanayo. Umukenyuro Leta Zunze za Amerika zikoresha ubusa n'ubugamije kongereza ibitero igaba kuri Irani umunsi ku wundi, ariko itinjiye mu ntambara yuzuye. Ariko Irani nayo ntisinziriye. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu w'ico gihugu avuga ko muri iki gihe amasezerano yo guhagarika intambara ataco akimaze. Ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu biriko birasubizwa mu ntambara kuko Iran yabandanije igerageza gutera ibigo bya gisirikare bya Amerika biri muri ivyo bihugu. Muri izindwi za vuba ubutegetsi bwa Iran buboneka ko buriko burakorera ku ciyumviro ca Trump cyo kutifuza gusubira mu ntambara, ariko rero ashobora kuba ariko arahindura. Naho biruko abahuza bo muri Qatar na Pakistan baracagerageza kuraba ingene boshika ku masezerano, gusa twiteguye neza. Papa Leo arasaba abategetsi ku isi yose gufata neza abimukira, aburira ko ingendo yo kutabitaho bituma abakene bacugwa bufunira amahoro canke bakibagiranwa. Papa yabivuze ari mu rugendo yagize mu mazinga ya Canary, aho ategekanya guhura n'abimukira hamwe n'abarokotse mu ngendo z'akaga bava muri Afrika batera baja muri Espagne. Mu birori vyabereye ahitwa Gran Canaria yatere mu mazi y'ibahari urugori rw'amashurwe mu kwibuka abimukira bapfiriyeyo. Yaburiye kandi ko gushika n'ubu ibisizi imwe bikiyogoza amabahari, abamafya bacungukira ku bantu bari mu gahinda, nabo abakora magendo bakagira abacakara, abagore na abana. Mukanya ndabona yuko Anne-Marie ashitse muri studio kugira ngo adushikirize ivyumviro by'abakunzi babisegonza muryango makuru turashikiriza. Yego Benard, mu nkuru batanzeho ibitekerezo harimo uyu musifuzi wo muri Somalia wagombaga gusifura igikombe cy'isi ariko Amerika ikamwangira. Uyu musifuzi rero ubungu ari n'akanyamuneza kenshi kuko yeguriwe gusifura finale ya UEFA Super Cup. Uwitwa Richard hano yagize ati ubumenyi n'ubuhinga iyo byivugiye bigenda neza. Terence nawe ati mbega amahirwe we Trump yihoye ubusa. Ku nkuru y'uko Perezida Trump yavuze ko Amerika izagutera Iran igitero gikomeye iri joro, Dieudonné Niyonzima yagize ati ikiganza c'Imana kibe ku banya-Iran. Hanyuma Patrick Bebe Nkomati ati nta kiza cy'intambara. Ku nkuru kandi twagejeje kuba dukurikira ku mbuga zacu nkoranyambaga harimo iyo vugishije abantu cyane, aho bavuze ko ubushakashatsi bwagaragaje ko watermelon ifite imbaraga nk'iza Viagra. Uwitwa Ruzindana ati nari narazihariye umugore n'abana none kuva ngiye kuzisubiraho. Naho niyiturinda ati ko nta kimwe gishira ntaziriye nkaba ntarabingamiye. Benard, urakoze Anne-Marie. Inkino z'igikombe cy'isi ziratangura muri iri joro. Urukino rwo kugura ruza guhuza Mexique na Afrika y'Epfo, ni higanwa rigiye kubera mu bihugu bitatu Mexique, Canada na Amerika.
ibirori rero byo gutanguza igikombe biratangura mu kanya, ariko gusa turagaruka kuri Yves mu kanya. Reka tubanze twumve i Bujumbura uko byifashe. twiteguye neza, ariko kubera amatara azaracika twosaba baze baraduha amatara natwe dushobora kwirorera. Je nkunda Argentine kubera abana banje bayikunda, nanje naciye ndayikunda. Nibaba barahejeje ama examen naho bazoyiraba yose, nzogerageza bafume baraba premiere mita hama baca baja kuryama. N'umukunzi wa Maroc ku televiziyo canke muri live score ari ama match azoba mwijoro cyane, nibizokunda ko tuziraba twe nk'abajene nk'abaseribateri n'amateleviziyo dufise mu nzu, ari ama application abonesha ama match fresh. Dufite ikibazo kubera imace zizoba mwijoro kandi ntituzoronka ingene tuziraba. Ubundi twa tumenyereza iba 22h tukaraba match twaryoherwa. Minwe nibitworohereza kwa twese ntituba dusama Canal Plus kandi ngo ntibazokwerekana match kuri Canal Plus. Nditeguriye cyane gukurikirana zino nkino uhereye ku rukino ruzakoba kuri uno munsi. Hari inkino zizoba bwije cyane saa 6 z'ijoro, saa 9, eka mbere n'andi masaha akuze, ariko ngo akagumye bagumako nta kizobuza yuko inkino zimwe umuntu aba yifuza kuraba, nubwo azobara mu masaha yitereye umuntu azovyuka akaziraba. Numvise yuko RTNB hariho inkino zimwe izotwereka, tuzorebera kuri RTNB, ariko ubundi ni ibintu bibare cyane Coupe du Monde irababaje, aho bafuma bayireka n'ukuri. Iyo match zitangure kandi nabana bagira binjire mu bibazo. Muri yindwi nyende cyane mu ndwiza abanyeshuri benshi bazokwinjira mu bibazo. Urumva ntuzore ko umwana waje kuraba match ejo uca akora ikibazo. Coupe du Monde twari tuyiteze, urumva umunsi nitangura fana Argentine. Mw'iyi minsi Coupe du Monde igiye kumara, tugiye kuronka umunezero udasanzwe. Turishimye rero kandi iyo match tuyirindira igishika itangurira Coupe du Monde. Gusa nuko botugumirizaho amatara, urabizi ngaha mu Burundi biragora ivyo amatara nako negishe kubashobora kurorera kuri telefone kuko ayo masaha urumva ko yitereye. Rukino rwa mbere nditeze ko Sauza iza gutsinda. Jefa na Portugal umva umunezero mwinshi, gusa rero ikibazo nuko ata amatara ariho kandi zuba mwijoro cyane. Ntibizonyorohera, gusa tuzogerageza twihangane se turavyuka se turaraba basi. Ku murongo turi kumwe rero na Yves Bucana ari Kigali, tubwire ku bijanye n'urukino rwo kugurura. Yves, ibiro byo gutanguza igikombe c'isi bite bitangura ryari? Mu kanya ku isaha ya saa moya n'igice Kigali ni Bujumbura nibwo ku kibuga cya Estadio Azteca cyo muri Mexique nibwo ibirori bihambaye bikomeye cyane biraba bitangiye. Biratangizwa n'abahanzi bakomeye bazwi cyane muri muzika. Shakira wanaririmbye mu gikombe cy'isi cya 2010 afatanyije na Burna Boy, nibo bahimbye indirimbo y'igikombe cy'isi cy'uyu mwaka, bakaba aribo bari buyiririmbe mu kanya. Ni indirimbo bise Daidai. Tuje mu rukino ubwarwo, amakipe yiteguye gute? Ni iyihe kipe ihabwa amahirwe? Umutoza Javier Aguirre n'uwa Mexique yavuze yuko ikipe ye yiteguye cyane cyane ko ifite bamwe muri ba rutahizamu bakina ku mugabane w'Uburayi barimo Raul Jimenez, n'uwa Afurika y'Epfo witwa Hugo Bruce nawe yavuze yuko ikipe ye yiteguye cyane cyane ko ikinisha abakinnyi basa naho bakina muri shampiyona imwe, abakinnyi ba Mamelodi Sundowns ndetse n'ikipe ya Orlando Pirates. Rero ku kigero cya 95% abo bakinnyi nibo bakina mu ikipe y'igihugu ya Bafana, ariko kugeza ubu nyine amahirwe arahabwa ikipe ya Mexico ikinira iwayo. Hari ubundi mukino uteganyijwe? Muri iri tsinda haraba umukino mu rukerera isaa 10 ku isaha y'i Kigali ni Bujumbura, umukino uhuza ikipe ya Repubulika ya Czech n'ikipe ya Korea y'Epfo, nawo n'umukino utegerejwe cyane. Uyo rero yari Yves Bucana ariko akurikirana iri higanwa twavugana ari i Kigali, tukaba tumushimiye. Tugende rero ku bakunzi b'urunana, tukaba tugeze ku isaha 12 n'iminota 44 inyamata mu Rwanda cyo kimwe no mu vyuya mu Burundi. Abakunzi rero ba rikino burunana bikina mico urunana umwanya nigwanyo. Honorine yasaba Karemera gukora urugendo shuri kwa Nadina muri gahunda yo kwiteza imbere. Rero bari mu bwihebe bukabije n'urunana.
karemera we. ariko hari uyu munsi urashaka ko njya mu murima saa yine. Ndinda gatonze nkubwire yewe. Iki se kandi utambwiye kare kose ukamushunze nigiriye guhinga ukariho ugiye kumbwira. Kareme ntuheruka kwa Nadinera? Mperuka kwa Nadine? Nadine we? Nadine none se uzima Nadine bangaye? Nadine uyu w'umucuruzi. Ariko yisishanura ndajya kwa Nadine se njya kugura iki koko? Ibyo acuruza ko ntari umukiriya wabyo. Ese wowe umuheruka acuruza amandazi gusa Kareme? Ubu yongeyemo n'ubundi bucuruzi rwose ubucuruzi bwe burahinda. Ibyo bintu bindi rero nabyigumanire nanjye rwose ndabyifitiye nabitangiye impano zanjye di. Kandi bya Nadine rwose bimeze nk'intoryi zo ku nzira ntabwo birisho bwiza ibyanjye rwose umbikiye. Uva muri ibyo ngibyo by'uburaya ntabwo Nadine rwose akibibarizwamo. Ubu Nadine ni umucuruzi wa resitora ikomeye iwe ku manywa haba huzuye. None se urashaka ko nza kujya kuryayo saa sitara? Oya si ibyo nkubwira Kareme, ahubwo ejo bundi narindi yo mbona dukwiriye kumwigiraho tugakora umushinga natwe. Ariko disi rwose none ntukigire nk'umwana. Nako hari niba ari n'ubwana niba ari ubutesi simbizi. Ubwo se urashaka ko dukora resitora ngo amafaranga ya resitora tuyakure? Si ngombwa resitora yewe twatekereza n'undi mushinga ariko. Wose tukawukoresha iki? Watekereza imishinga udafite n'amafaranga? None se Nadine we yakwiye? Ariko gukomeza kugaruka kuri Nadine nkaho mukora akazi kamwe. Ubu se niba yarahuye n'ikigabo cy'igikire kikamuha amafaranga nawe urashaka kujya kumwoga ngo tubone igishoro? Erega ikibazo cyawe ni ugukomeza gutekereza Nadine mu buraya kandi yabuvuyemo Kareme. Nadine yakoresheje amafaranga y'inguzanyo yahawe na VUP. Amafaranga y'inguzanyo ya VUP? Amafaranga ze ayo mafaranga ninde uyatanga? Uzajya gusura Nadine umuganirize umubaze inzira zose yanyuzemo. Nkumve nyine ko yabigenje natwe tuzaba ariko tubigenze. Reka rwose ntabwo ngiye Karemera nzava ngaha ngo ngiye kugisha umugore inama y'uburyo nakwiteza imbere. Ariko kuki mukunda kwivuna mu mutwe? Hanyuma se umugishije inama ukayishyira mu bikorwa ukiteza imbere wahomba iki? Hari icyo wahamba ngo nuko wagiriwe inama n'umugore? Bimeze bitereya? Ntabwo sori nawe. Hayiwe, Chris araguye? Hayiga mana we, mbega ibyago we, yagonze se cyangwa baramugonze? Nta mpanuka Chris yakoze sori. Nuko rumara inkwasa n'uwamaze kwegukana umutima wa Chris burundu. Oya we, nako ntibishoboka. Oya. Byarashobotse rero. Ibyo uvuga ugura byumva. None se Chris ubwe niwe wabikwibwiriye reya? Mfite ibimenyetso birenze kimwe sori. Urabizi ko bwa mbere nababonanye basohokanye. Nyamara ashobora kubona uwo mukobwa yarasanze Chris yibereye kumwe na diregiteri akahicara gutyo nyine bimwe byo kwipendekeza yigira uko abonye. Wishaka kubisigiriza kuko nyuma yo kubabonana muri bare nagiye kwa Chris isanga y'jaketi ya Nyesi kandi iyo jaketi ndayiyiziye neza ko ari iye. Ahubwo si iyo bisareya? Niya Nyesi yewe ndayizi neza na Chris yarabinyemereye ariko icyo si cyo cyambabaje cyane sori. None se niki kirenze kuri ibyo bibiri reya? Utambwira ko wasanze amakipe akina umupira? Sori. Nababajwe n'ubutumwa bugufi bwuzuye amagambo meza y'urukundo Chris yandikiye rumara inkwi bwarangiza bukanyoberaho. Gutereya? Urumva nge na Chris twari turimo twandikirana. Ngiye kubona mbona nyoherereje ubutumwa butari ubwanjye. Bivuze ko adutendeka akaba yaranyindikiraga nandikira rumari. Nawe rwose urakabye. Uransetse se sori. Urumva atari wowe Chris nyine yari yandikiye ahubwo? Wapi sori? Na Nyesi yari yandikiye yatangiye agira ati agisheri. Aski? Ariko buririya rumara inkwi koko Chris ayibona mwiki? Kariya gakecuru gafite ubuno bumeze nk'ubw'ihene yurira urugo. Ubu koko Chris niki kizima abona kimukurura? Simbizi sori nawe. Mana yanjye. Wikwiheba reya. Ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ikigaragara cyo rumara inkwi yaracishije. Ngo yagize ate sori? Yakoresheje inzaratsi nyine yewe. Buriya rero muramukazi we Devote ukorera ku kigo nderabuzima yamufashije kuziha Chris. Ariko humura rwose ntazamugutwara mpari. Nararahiye. Maese ko wumva afite muramukazi we mugerera kuri Chris nge mfite ndi. Jewe ndahari. Ahubwo ibyo kwiriza no kwiganyira
bireke ndakwinginze natwe duhaguruke niba ari umuriro bacanye natwe ducana undi gute se ubwo nta kindi ngo wase Kareme. aha ubwo se wamishye ikindi kandi cyayi na capati nashakaga nabifashe nkaba mbimaze koko Ego ko no kwiyongera biba byemewe ariko da. oya nta kwiyongera rwose ibi ngibi birahagije icyo ukora kuko uteka neza pe Ego uzagaruka rwose ni karibu ko Nadine mukunda abantu aho amafunguro meza arekejwe n'isuku idasanzwe twabigize intera n'inyikirizo kwisukuho rwose 100% urayifite pe shizeho nakandagira ukarabe koko aho abantu binjirira ibi nibyo ubonesheje amaso ngisuku nayigize intego urumva mbere y'ibintu byose ariko se nade ibi bintu byose wabishoboye te urumwe Stefano se yakumeneyemo yego wa Stefano cyangwa uravuga uri Stefano utari uriya mwene rwaje kare oya ndavuga Stefano umugabo wawe yego nareke barabanza amenera na Nyamariza basezeranye yego ba none se wayakuye ni Patrick se wayaguhaye ese kucyumva ko ngomba kuyakura ku bagabo nge ntago nayishakira ngo nyabone amafaranga akoze restaurant we ihinda gutya koko wayakura nadi erega amafaranga bahari ahubwo abantu ntabwo tumenya amahirwe adukikije ngo tuyabyaze umusaruro ndahangira aho arize ngiye guterura nka cya miliyoni nze nikorera umushinga wanjye yego none se reka nkwereke ntuzi ko nabanje kujya ncuruza amandazi n'icyayi ndabizi none se urashaka kumbwira ko kiriya cyayi ariyo kivuyemo iyi restaurant koko kiriya cyayi nagicuruje ku mafaranga y'inkunga y'ingoboka bamuhaga yo kwita ku mwana nkasaguraho duke nkadushyira ku ruhande hanyuma iyi restaurant iyo nayikuye ku mafaranga y'inguzanyo ya Viewpinats kandi ayo mafaranga hari ku baturage bose ba mikoro make bashaka gukora bakiteza imbere ubu se nanjye ngiye kuyaguza bayama we ego ko wowe upfa kuba ufite umushinga mwiza gusa kandi wumvikana ko uzabyara inyungu amafaranga rwose ni nk'aho mvugiye aha abakugezeho umushinga wenda ufite rwose nawumaranye n'igihe ikibazo nagize ni amafaranga yo kuwushyira mu bikorwa gusa none se uri gukerera gukora iki Kareme kandi kugare amafaranga bahari yagenewe gufasha abaturage ba mikoro make bashaka kwikura mu bukene bite ko mbonye ugatungurwa Budensiya ntabwo ntunguwe ariko da kandi mbonye usetse ni ukwishima mu gihe se ko mutagiye gufata amafunguro ya saa sita Deregite kandi ubona ariho nje namwe se muje kurya iby'abanyeshuri si ibiryo se Yesu we ndumva bintunguye ariko sinabikubaje se ukambwira ngo ntabwo utunguye urishimye gusa nari nakubonye ko byagutunguye rwose yewe ntabwo ari ibisanzwe ko umuyobozi w'ikigo yajya gusangira n'abanyeshuri akawunga n'ibishyimbo pe none se byo si ibiryo cyangwa umuyobozi w'ikigo mu rugo we ntabarya akawunga n'ibishyimbo mushobora kukarya kuko nako ni ibiryo ariko kakaba gatetse neza gahiye ibyo bishyimbo nabyo birimo imboga nziza bikaranze kandi bifite n'isuku ihagije urakoze cyane ahubwo uhise umvugira ibintu akawunga gahiye kandi gafite isuku ntabwo gakwiye kuribwa na Diregiteri gusa ibishyimbo bikaranze kandi birimo imboga ntabwo bikwiriye kuribwa kwa mwarimu Budensiya na gusa aha Deregite kubivuga biroroshye ariko kubishyira mu bikorwa ku banyeshuri b'ikigo cyose biragoye oya nta kigoye kirimo rwose abanyeshuri bagomba kurya amafunguro ari mu matsinda atandukanye y'ibiribwa kandi afite isuku gusa nemera neza ko iki gikorwa ukoze cyo kuza gusangira n'abana kiri butume buri wese ugira aho ahurira no gutegura amafunguro yikosora cyane bimwe bivugisha ngo ni iby'abanyeshuri bakumva bateka uko babonye ndashaka kubibakuramo rwose ariko rero Deregite yego uzi ko utigeze umpa amakuru arambuye kuri ya gahunda yo kwihugura icyongereza uzi ko nahise mpugira mu byo gutegura ibizamini iriya gahunda sinongera kuyikurikirana dini harya ubundi bavuga ko amahugurwa azajya aberahe simperuka guhura n'ushinzwe uburezi ku murenge ngo mubaze neza uko biteye ariko icyo nibuka nuko azajya abera online ibyo bintu uko numva bikomeye aho tuzabishobora Deregite bimwe numva ngo umuntu yicara imbere ya mudasobwa ye akavugana n'abantu bari iyo muri Amerika n'i Burayi ndumva ari uko bambwiye ko umwarimu azajya yigira aho ari haba ku ishuri cyangwa mu rugo iwe yewe ibyo bintu sinzabishobora pe amahugurwa yo kunoza icyongereza yo numvaga nyashaka ariko ibintu byo kwiga ntari kumwe na mwarimu ndumva bikomeye cyane nuko murakoze mama nakubwiye ntimurakoze se ntiwumvise ko watambutse ukajya ujya wa mukobwa uranshaka wiki none se kugushimira ko nkinguriye nabyo ni bibi mama kankwihorera ururimi rwoshywa n'urundi urashaka wihera umbeshyira ngo ndagukingirana nkakubuza kwinjira
nese ubu navuga ngo urankingiranye kandi unyinguriye mama gusa mama ubwo ntabwo unyumva koko ariko se reka nkubaze ubundi urampondagura intugu wenda kuzinogoramo uranshaka uki wa mukobwa we ndagira ngo unyumve wumve icyo nkubwira kunyihoreye kandi nguhamagara undeba wampamagaye ryari se ko ntakumvise nese warwaye amatwi mbimenye mama singuhamagaye nkenda gusarara ko wahamagaraga nyoko se nari kumenya nyoko uhamagara arindi none se ngira undi mama utari wowe mama njye se ndacyari nyoko maye aha singira ngo abonye abandi basobanutse b'abasirimu batari umwanjye w'injiji sera utazi ibipfa n'ibikiramo mama rwose mbabarira ucururuke tuganire pe ariko se wagiye ukarya ukaryama ukandika wa mukobwa we mama mbabarira ucururuke tuganire ngo usabe imbabazi rwose aho nitwaye nabi nkagusabira imbabazi aha nawe se nyiramushyushyo w'umunyabwenge wa mbere ku isi wakwitwara nabira ariko ibyo ntabyo nigeze mvuga mama ngo ndi umunyabwenge wa mbere ku isi koko reka da injijuke y'umunyabwenge ntigira ikosa da amakosa agira abakecuru nka rangwa idutazi aho amajyambere ageze naho wowe se uri imiseke igoroye nta kosa ugira ma none si ibi bintu wowe urabibona ute mama ubu urabona ari byiza koko kubana mu rugo ntawe uvugisha undi umwe acaho undi agacaha koko none se ko hari ibyo wahisemo ubwo uragira ngo nkugenze ngo upfukamire se nkwinginge ngo nyabuna jya umvugisha ubu se ari njye nawe ninde wanze kuvugisha undi mama simbona kenshi ngusuhuza ukanyihorera aha ubu se ushaka ko nkuvugisha iki kindi kandi ndinjiji itagira ubwenge namo ariko ibyo bintu uhora usubiramo ko ntabyo nigeze nkubwira kuki ubigarukaho kenshi mama ariko ubona ndi igicucu da ubona ndi igitambavuga kidashobora gusesengura ibyo numva cyangwa mbona uwo uri nge ibi bintu wabyihanganira wese ubaye ngewe nkagukorera nk'ibyo unkorera wakwihangana kiri kugeza ubu sinzi ikibazo ufite pe kiri ndakwinginze ntukoze isoni mu bantu ariko se ndagukoze isoni kiri ababyeyi banjye barakuzi kandi baragushimye inshuti zanjye zizi ko ndi uwawe ukaba uwanjye none ko utangiye gusubira inyuma kwa rumara inkwi urumva nzababwira ngo iki cyakora narumiwe ko wari uzi ko umutima wawe utamuvuyeho kuki wanyemereye kwinjira mu buzima bwawe koko reya rekeraho kurira kuko ndumva ntashobora gukomeza kwihanganira ayo marira yawe none se si wowe uyagerageza uceceke pe niki wamburanye kiri niki ntakoze koko niki niba ari ukukwitaho nzi ko nagerageje niba ari ukukwereka urukundo nzi ko ntako ntagize mbwira icyo ushaka ko nkora ngo ubone ko ngukunda kiri reya sinarinzi ko kuba inshuti nawe ari ahabi kuba inshuti nanjye ngo kuba inshuti nanjye njyewe sinigeze nkubwira ko icyo nshaka ari uko tuba inshuti ngaho nitegereza kiri ubona ntari umukobwa mwiza ubona ntakubera umugore mwiza ese nigeze nkubwira ko uri mubi reya none se habuze iki kiri ufite akazi keza Chris uhembwa neza Chris uri mukuru bihagije niki wabuze ngo turwubake nkubera umugore umbera umugabo Chris anyesha ndushiki koko andushiki kuki wakwemera ko agaruka mu buzima bwawe akivanga mu rukundo rwacu ngori yasutse amaganya y'umutima w'imbere ya Chris se arabikoraho iki ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha ni na hano rero turangije amakuru yacu yo kuri uno wa kane amakuru rero yarahagariwe na Latifa Mutesi muhinga bw'ivyuma yari Herbert Masuwa Bernard Bankuki nabashikirije nkaba ndabashimiye ndabipfuriza kuronirwa aho muherereye hose